Dom Virgílio consideração ao animal aqui é a solução para combate moras raiva. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili Dom Virgílio Cardeal Lucarmo da Silva SDBHTeten, equipa task force nebe foto inisiativa hodi oho animal hakia kanisan asu, busa, fahi, ihanebe, viola criatura maromagnian, liu-liu animal hakiak sira. Dom Virgílio atau questão ne hafen for ordenação badiakno naintolo ia santuário Maria Auxiliadora Fatumaka município Baucau. Dom Virgílio hateten atu combate moras raiva, parte kompetente persija buka imorok vacina, hodi halo vacinação laos oho animal sira. Atau hal fobe vacina itani anim mora sidak nei anu idane madalang nebe dia kliu ita hare kondo fahi nebe matar biro ane manu nebe matar ane idane me kondo ekonomia itania be povo kik sirnien mais nebe maiusi hakia kanimalo fahi mabe tamba itala ohin lorong quando tamba itisidau giha ai mor vacina ni nian dal bara quando tina itare fahira mak mata itimor larang ida ne honin ting certa preocupação tania be governo nian duni atau insa laos atau ohode mabe o insa dalang atau bel protege ne magliusi disponibiliza ai mor vacina ni nian vacina animal ni nian ba itinerai seja asu hanesa ka ora itu kala kona barabis ita agora onemos animal sira sila koning satu combate moras ne laos atau oho mabe ho vacina. Dom Virgílio husu emahoto atau cuidado no hadomi animal no ai horisira. Hanoin ita dadau ne ita promove buat nebe ambiente. Ita promove buat nebe ekosistem. Ita promove quando itania ita promove quando documento am papa nini wa ko kan ba laudato si. Na ita leko la quando wa kan ba dana ita la quando det quando ba ai horisira. Ita quando ba itania be itania ambiente itania ekosistem nebe fura kne wa hira itania wa isa animal buat renal hola parte ihane hono ida nema kanoi ita precisa na fata em loja duni hola consciência ida atau hatene hadomi no respeita. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana de Limos considera a halo koho no estraga animal ne ladia tambah halo violação hasoru animal. Tuir informação nebe jornalista acesso e media sosial katek parte autoridade município Covalima no Manfahi mak hahu oho animal hanesan asusira. Feliciano Venancio Belo, GMN.